Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Abanyamakuru bagarutse ku ruzinduko rwa Maxime Prevo muri kano karere ari Bujumbura mu mpera z'icyumweru. Maxime Prevo, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, yavuze ko atari impanuka kuba yasuye Burundi nyuma yo kuva i Kampala avuye Bujumbura iterekeza i Kinshasa. Ububiligi, igihugu cyahoze gikoloniza Burundi, Kongo, Kinshasa n'u Rwanda, bwashyize imbaraga mu kibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Ari Bujumbura, Ministre Maxime yabwiye abanyamakuru ko ku ruzinduko rwe i Kampala Ububiligi busanga ari ngombwa kumva ko Perezida Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi abona ibibazo n'ibisubizo bishoboka mu karere k'ibiyaga bigari. Maxime yavuze ko kuza Bujumbura nabyo atari impanuka, ahubwo ari ukwibutsa ko Ububiligi bufata Burundi nk'igihugu cy'ingenzi kandi kizakomeza kuba ingenzi mu kubona ibisubizo n'amahoro mu karere. Urundi ku bwumvikane, leta ya Kinshasa bwohereje ingabo zifasha leta ya Kongo kurwanya M23, umutwe Loni n'ibihugu by'Iburengerazuba bivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Loni n'u Rwanda bashinja ingabo za Kongo kwifatanya n'utwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uruhande abategetsi ba Gitega na Kigali bariho ku ntambara muri Kongo Kinshasa byarushijeho kuzambya umubano w'ibi bihugu wifashe nabi kuva 2015. Ari Bujumbura, Ministre Maxime Prevo yavuze ko mu gihe Burundi bwatumiwe na Kongo kwifasha, ibindi bihugu byitumiye ku butaka bwa Kongo bihatera ibibazo. Yongera ati ntabwo turwanya u Rwanda, ahubwo dushyigikiye amategeko mpuzamahanga, dushyigikiye kubaha ubusugire bw'ibihugu. Yavuze ko kubera uruhare rw'u Rwanda mu ntambara muri Kongo Kinshasa ariyo mpamvu Ububiligi n'ibindi bihugu byafashe ibihano mu bihe bya vuba ngaho u Rwanda ntirwemeye cyangwa se ngo ruhakane gufasha M23. Maxime ati turashima imyanzuro ishobora gufatwa n'ubundi mu gushaka amahoro mu karere no kubaka ubukungu biciye mu bufatanye bw'ibihugu by'akarere. Uruzinduko rwa Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevo nirwo rwa mbere rwayo nyuma y'imyaka 10 nta mutegetsi w'Ububiligi wo ku rwego rwa Ministre rugera mu Burundi kuva mu mpagarara za politiki za 2015. Mu gihe umutegetsi avuga ko Ububiligi bushaka kongera kubyutsa umubano n'ubufatanye n'u Burundi bakaba inshuti zikomeye z'ahazaza, Ububiligi n'u Rwanda mu kwezi gushize byaciye umubano wa politiki n'ubufatanye. Ububiligi bushinja u Rwanda kohereza ingabo gufasha M23, u Rwanda rugashinja Ububiligi kugamira kuri leta ya Kinshasa no gutobera inyungu z'u Rwanda mu mahanga. Nyuma yo kuva i Kampala akajya Bujumbura, Ministre Maxime yahise yerekeza i Kinshasa aho bivuga ko agomba kubonana na Perezida wa Kongo Tshisekedi. Ibinyamakuru muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba ariko kandi byenze ko Bwana Prevo wari i Kampala kuwa gatanu ushize ngo usibye ikibazo cy'umutekano mu karere mu byamugenzaga harimo no gusaba Perezida Museveni gufasha kugarura umwuka mwiza hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Kuwa gatanu mu ijambo yavugiye muri Uganda, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akaba na Ministre w'intebe wungirije Maxime Prevo yavuze ko nubwo bagifata u Rwanda nk'ingenzi mu karere kandi ruri umwanya mwiza mu gukemura amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo, budashobora kwirengagiza ko u Rwanda ruvogera ubusugire bw'icyo gihugu. Mu gihe ariko Ububiligi bushaka uruhare rwa Perezida Museveni mu kurangiza amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo, iyi nama ngo yari igamije ku rundi ruhande gusaba Museveni kongera guhuza Ububiligi n'u Rwanda nk'uko ikinyamakuru The East African cyabyanditse. Mu magambo ye bwite, Ministre Prevo yavuze ko Perezida Museveni ari umuhuza w'ingirakamaro mu biganiro bya diplomasi. Mu kiganiro itangazamakuru i Kampala, Prevo ari mu ruzinduko muri Uganda n'u Burundi kuva kuwa gatanu ushize agasoza i Kinshasa mu iki cyumweru, yavuze ko yahuye na Perezida Museveni bwa mbere ngo avome ku bunararibonye bwe ku karere, ikintu ngo Ububiligi busanga cyaba ingenzi mu gukemura amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo no gusaba ubufasha mu kongera gutsura umubano hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Ati kibabaje kuri uru rwego ntibigishobotse kuri njye gusura u Rwanda kubera icyemezo cyarwo cyo gucana umubano natwe. Nasobanuriye Perezida Museveni ko hari amakuru menshi y'ibinyamakuru iki kibazo. Gucana umubano wa diplomasi ntabwo ari igisubizo ku bitekerezo bitandukanye n'ibyawe. Uyu ni Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevo bivuga. Ministre Prevo kandi yakomeje avuga ko yizeye ko hakiri icyumba cy'ibiganiro no kumva neza kurushaho ibitekerezo by'undi. Anongereho ko ndetse n'Uburusiya nubwo bwafatiwe ibihano nyuma yo gutera Ukraine bagifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi nubwo ari ku rwego runaka. Ku itariki ya 17 Werurwe umwaka nibwo leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane no muri Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mu by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye leta y'u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere muri rusange. Iri tangazo ryavuga ko diplomate bose b'Ububiligi mu Rwanda basabwe kuva mu gihugu mu gihe kitarenze amasaha 48, ruvuga ko ruzubahiriza amahame mpuzamahanga ya Vienne rurinda imitungo n'inyubako z'Ububiligi biri ku butaka bw'u Rwanda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe n'ubwo amasezerano yo guhagarika kurwana asinywa hagati ya Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Amakuru avuga ko kurwana bya hato na hato bitarashira yaba mu ntara za Kivu ya ruguru n'Epfo mu Burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru yerekana ko muri sheferi ya Kaziba muri teritwari ya Urungu muri Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikaze kuva mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Amasasu menshi yatumye abaturage bo muri Kaziba santere bahungira ku misozi. Ikinyamakuru Media Congo.net kivuga ko FC M23 ashaka kwirukana abarwanyi ba Zerendo kugira ngo ugire mu misozi miremire ya Minembwe aho abafatanyabikorwa babo batwirwanaho na Gumino bari. Muri icyo gihe kandi FC M23 gushimangira ibirindiro byayo hamwe n'ingabo n'ibikoresho mu turere twa Kabari na Karere.
ku cyumweru kandi abaturage bavuze ko babonye amakamyo 5 yuzuye abasirikare bagize umujyi wa Cofu na Agaseke. Imirwano yabereye kazi yatangiye ku gatandatu agana saa 11 ubwo Museveni yagabaga igitero mu murwa mukuru yo sheferi iturutse ku misozi biteganye ku cyumweru, ariko kandi ngo ibintu byasubiye mu buryo n'ubwo icyifuzo cy'inyekiyamza Museveni gikomeje kuba gufata akaziba kugira ngo ibashe kwegerana n'amatsinda ya Twahirwa na Gumino ari mu musozi miremire ya Minembwe. Yaba Museveni cyangwa se FARDC ntacyo byigeze bitangaza kuri iyo mirwano ivugwa mu gihe yakomeje guhororwa inzira iganisha ku biganiro bitaziguye hagati ya Museveni ndetse na leta ya Kongo Kinshasa. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitsikoza ari Vice President wa Kenya Bwana Rigathi Gachagua yatangaje ko aziyamamaza guteka Kenya 2027. Bwana Gachagua yatangaje ko bavuga ko atemerewe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida babeshya uko igihe urukiko rw'ikirenga rutaragira icyo rubivuga baziyamamaza uko byagenda kose. Ikinyamakuru The Kenyanize cyanditse ko Gachagua yibutsa ko itegeko nshinga rya Kenya riha uburenganzira umuntu bwo kwiyamamariza umwanya ashaka mu gihugu mu gihe ikirego cye kitarafatwa umwanzuro n'urukiko rw'ikirenga, kandi ngo icyo ntikirasuzumwa muri urwo rukiko. Bwana Gachagua kimwe n'abagenzi batavuga n'ubutegetsi bwa William Ruto barashaka ko bazahangana nawe mu matora bakamwirukana ku butegetsi. Kugeza ubu Kalonzo Musyoka, Eugene Wamarwa, Marita Karua ndetse na Fred Matiang'i barutse gutangaza ko baziyamamaza kuri uyu mwanya mukuru w'igihugu. Bwana Rigathi Gachagua yavuze ko bose bari mu nshaka kwiyamamaza kandi nabo babishaka, ariko mu gihe batamuhitamo nk'umukandida rukumbi uzabahagararira ngo azashyigikira abandi bose bazemeza, kuko icy'ingenzi ari uko perezida William Ruto azava ku butegetsi. Bwana Gachagua yavuze ko abanyakenya benshi bifuza impinduka mu gihugu. Hari amakuru yaramaze iminsi acaracaraga mu binyamakuru bya Kenya avuga ko azategeka igihugu Bwana Uhuru Kenyatta yaba yaratumije abarwanya ubutegetsi bose, ariko gaheza Rigathi Gachagua mu nama yabahuje. Amakuru ari ku mihanda yo muri Kenya avuga ko Uhuru Kenyatta yaba ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo abantu be hafi bazashyigikire Fred Matiang'i ku mwanya w'umukandida perezida ku ishyaka ry'itike Jubilee. Bwana Kenyatta ngo yaba atifuza guhura na Gachagua kuko yakunze kumurenga ubwo arakiri inshuti ya William Ruto ndetse wirukanwe ku mwanya wa Vice President. Ngo yagerageje kwiyunga na Kenyatta kenshi biranga. Mu kwezi kwa gatanu Rigathi Gachagua ngo arateganya kuzatangaza ku mugaragaro ishyaka rye, aho bivuga ko Karinturi wahoze ari Ministre w'ubuhinzi muri Kenya azaba afite umwanya ukomeye. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika. Manitswe Depite Theodore Sekikubo uhagarariye akarere ka Rwemiyaga muri Uganda yatwayeshije itabona amaguru adakora hasi ubwo yashaka guteza rwaserera mu birori byarimo Perezida Museveni agashaka ko ijambo batarimuhaye. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko muri gahunda yo kwegera abaturage Perezida Museveni ku cyumweru rero umujyi wa Sembabule ibirori byo kumwakira byariwe na Sam Kutesa uwoza ari Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Uganda. Ubwo Sam Kutesa usanzwe acana uwaka na Sekikubo yafataga ijambo, yasabye abaturage ba Sembabule kurushaho gushyigikira Perezida Museveni. Uyu mugabo usanzwe ari wa mwana wa Perezida Museveni kuko umukobwa we ari umugore wa Jenerali Muzikenurwa w'umuhungu wa Perezida Museveni. Amaze kuvuga ijambo yahereye Ministre Hanifa Kawoya usanzwe uhagarariye Magura West mu nteko ishinga amategeko. Depite Sekikubo Theodore ngo yumvaga ari ugomba guhabwa ijambo nk'uhagarariye Rwemiyaga mu nteko ishinga amategeko. Yasimbukiye mikrofone ngo avuge batamuhaye umwanya intambara irarota kugeza ubwo arinda Perezida Museveni bahago bose bagaterura imikaba y'ipantaro. Depite Theodore Sekikubo ngo yabwiye abanyamakuru ko adakunda amarimanganya, ngo yumvaga nk'uhagarariye abaturage agomba kuvuga imbere Perezida Museveni akagaragaza ibibazo bafite n'ibisubizo bakeneye ariko ntiyabihabwa. Depite Theodore Sekikubo nawe asanzwe bamwica Karere muri ku butegetsi. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko Depite Sekikubo ngo usanzwe ari umutaripfana yavuze ko ari umugambi wo kumwigizaho no kumweguza nka Depite uhagarariye akarere ka Rwemiyaga mu ishyaka, ariko azatera imigeri kugeza ku munota wa nyuma. Abasesengura politiki ya Uganda bavuze ko nubwo umwaka utaha igihugu gitegura amatora arimo ya perezida kandi bakaba bashaka ko Perezida Museveni azaba ari umukandida wenyine gusa, hari umwuka utari mwiza mu ishyaka NRM ngo isaha yose hari igishobora gutungurana.